Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa' bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Bugünkü sabahımız babu şurut salat ve arkanuha. Namazdın şartları jana rükündörü jönündө bolot inşallah. Bugünkü sabahımız negizgi bir şart degeni bu jerde şurut şartın jamı. Yani şartun. Bu şart degeni bir gerisi anın boluusuna toktoydu. Hazır namazdın şartları degeni al şartlar tabılgandan keyin namaz okulat. Eğer al şartlar bolbosa namaz da bolbay kılat. Yani aldın namazdan burada bola turan şartlar var. Oşol şartlar atkarılsa keyin oşol negizgi nerse keyin bolat. Yani rükün degeni negizi tildikte bayağı күчтүү tarap degen nerseni bildiret. Biroq koldanuuda bul жерде rükün namazdın rükündörü degen namazdın negizi түзгөн nersesini rükün deyilет. Namaz oşo nerselerden түзүлөт negizi. Oşonu rükün deyibиз negizi. La budda li sihhati salati min 27 şey'en. Namazdın dürüst boluştuğu için 27 nerse şart ekan. Bizdin namaz dürüst boldu, to'g'ri boldu boluştuğu için 27 nerse şart kılınat ekan. Oşul 27 nerse jönündө süйлөшөбүz. At-taharatu minel hades. Birinçili daratsızlıktan taza boluş gereken. Darattуу boluşuңuz gereken. Taza boluşuңuz gereken. Al kiçine darat bolsun, çoğ darat bolsun. Yani gusul vacip bolğonuz, gusul algan boluş gerek, darattуу boluş gerek. Ayal kişiler hayız nifastan taza boluş gerek. Uşunday nerselerden taza bola turgan bolsa, anda birinci şartты atkargan bolabыз. Oşun tazalık boluş gerek. Ekinçili taharatul jasad ve thawbi vel mekan. Ekinçi denemiz taza boluş gerek. Denebizde najas jok boluş gerek. Najasat jok boluş gerek. Jana kiyimimiz dagı taza boluş gerek. Kiyimimiz dagı taza, oşo ibadatка layıktуу kiyim boluş gerek. Vel mekan jana namaz okuy turgan jerimiz dagı taza boluş gerek. Biz namaz okuy turgan jer najas bolbogon taza jer boluş gerek. Oşol taza boluş gerek emne dendise min najasin gayri ma'fun anhu. Oşol kiyimimiz, denemiz, jayыбыз najasattan taza boluş gerek. Bayağı keçirimdүү bolbogon. Kede sebe keçirimdүү najasattар da бар. Аны da alганбыз. Негизи yani кичинекей аз-маз болсо najasat keçirimdүү болот. Бирок najasat keçirimdүү болбогон najasаттардан taza boluşubuz gerek экен. Namaz okuy turgan adam. Hatta mawdi'al qadamayn. Oşo namaz okuy turgan adamdын butu tura turgan jeri da taza boluş gerek экен najasattan. Siz turganыңызda астында najasat bolбостук керек экен. Bolboso şart atkarılbay kalat taza bolgon nerse. Jana eki kol jana eki tizebüz düşө turgan sajda kılganda eki kol koyula turgan jana eki tizebüz koyula turgan jer dagı taza boluş gerek. Sajda kıla turgan al jabhati alal asah jana oşol peşinebüz mangdayыбыз barıp sajdaga tiye turgan jeribиз dagı taza boluş gerek eken. Oşol azırgı taza bolgan şartlardan. Wa satrul awra jana 5-inchisi avratыбыз jabık boluş gerek eken. Yani avrat degende oşol baya namazga kiyim menen boluş gerek. Avrat açılıp kalbay turganday boluş gerek. Wala yadurru nazaruha fi min jaybihi dedi. Ema adam kiyede uşunday kiyimler bolgan, ema azırgı uçurda bizden an kiyimlerden demiş. Misal kiyimler mu jakası keng bolgan, açık bolgan. Azırgıda kebir Arapların kiyim bolat, oşul açık bolat. Enkeygeningizde kiyede özünün avratı özü körüp kalışı mümkün. Şunday bir abal bolup kalışı mümkün. Özünün jakasıdan avratı körünüp kala turgan bolsa, negizi al namaz buzulbayt menen. Yani özü körө turgan bolsa da. Oşonduktan wala yadurru nazaruha. Yani nazarul avratka közü düşüp kalıbısı, yani anın özünün jakasıdan al ziyan kılbayt eken negizi. Je bolosum ve asfali zaylihi jewsum eteginin aslından başka bir sizin avratınızga köz düşüp kalsa. Sizdin kiyiminiz var. Kiyiminiz var eken, birok başka da menkeyip sizden avratınız karap jatat. Kuday saktan. Şondoy bolup kalsa da sizden namazınız buzulbayt. Bul körüp kaldı namaz buzuldu degenmiz. Al körsöz günökör bolatan. Birok sizden namazınız buzulbayt. Negizgi bayağı kiyim mustahab bolgon kiyim namaz okuy turgan adamda 3 kiyim bolgonu mustahab bolat eken. Yani köynök, azırgıday 3 kiyim boluş gereken, birinci köynögü boluş gereken, şımı boluş gereken, jana baş kiyim boluş gereken. Yani köynök, şım jok degen uşul kiyim boluş gereken.
Азыргыда камис болуш керек, изар болуш керек, имаба болуш керек экен. Яни селде болса селде, же болсо допусу болуш керек. Эми бир эле шымда же болсо бир эле шымда окуй турган болсо макруh болот экен. Yani kiyimi bolsa, başka kiyim köynegi var, köynöksüz ele şımda okup жаткан болсо макруh болот ал намаз. Ошондуктан köynegi болуш керек. Ошол мустахаб болот 3 кийимде окуу. Жана шарттардан, намаздын шарттардан истикбалул кыбла, кыблага беттениш керек. Намаз окуудан мурда сиз кыблага карап турушуңуз керек экен. Бул дагы намаздын шарты. Эгер башка жакка карасаңыз, намазыңыз болбой калат анда да. Фалил макки ал-мушахид. Yani Mekke'de turgan adam o'sha Ka'baning o'zini qarash kerak ekan. Baya Masjid-i Haramning içinde turasiz. Ha Mekke'de bo'lsangiz Ka'baning o'zini qarab namoz o'qiysiz. Farduhu isabatu ayniha dedi. Aning farzi o'sha Ka'baning o'zini tavu farz ekan aga. Ka'baning o'zini qarashingiz kerak. Yani Mekke'den başka yerde, hozir Qirg'izistonda yurgan bo'lsak, ani qayerga qarab, o'sha biz hozir kunbatishga qarab o'qiyveramiz, kunbatishga qarab o'qiymiz. Biz nega? Sebebi Saudiya o'shal joqda-da. Biz Saudiya qarab o'qiyveramiz. Saudiyaning içinde Mekke shahri var, Mekke shahrining içinde Masjid-i Haram, Masjid-i Haramning içinde Ka'ba var. O'shal tarafga qarab o'qsak bo'ldi. Biz o'shal taraf bizga farz bo'ladi. O'zuncha negizi boy Ka'baning o'zini tavish mumkin emas-da. O'sha alıslıktan, je bo'lsa hozirgi mo Egipetdan o'shal Saudiya tarafga qarab namoz o'qiymiz. Bu joqda kun chiqishga qarab turib namoz o'qiymiz. Bizda kun batishga qarab namoz o'qiladi. Sebebi Saudiya o'rtada da. Egipet Saudiyadan ildi. Al Qirg'iziston, O'rta Aziya, al Saudiyadan kun chiqishda bo'lib qoladi. Kun batishga qarab o'qiladi. Walau bi Makkata ala sahih dedan, hatta o'sha Mekke'de bo'lib qolsa da, misol Mekke shahrindasiz, biroq boya Ka'badan alis. O'rtada je bo'lsa zdaniyalar to'sib qolgan, je bo'lsa hozir to'sib qolgan bo'lsa, o'sha Mekke Masjidil Haram tarafga qarab namoz o'qisak bo'laveradi ekan. Jana o'sha namozdin shartlardan vaqt kiruvsi ekan. Vaqt kirish kerak ekan. Siz namoz o'qiyim deb tursangiz, vaqt kirgan bo'lish kerak. O'sha 5 mal namoz bo'lsa, har bir o'zining vaqtida o'qishingiz kerak. Agar vaqt kirmasdan namoz o'qib olsa, qalay septembraydi. Qayradan o'qishingiz kerak. Jana 8-shart i'tiqodu duxulihi. Vaqt kirganligini dag'i biz ishonishimiz kerak. Ishonim bo'lish kerak bizda. Bo'l namozning vaqti kirdi degan bizda ishonim bo'lish kerak ekan. O'shaga niyat kelish kerak ekan. Biz vaqti kirganligida sheklanib turgan bo'lsak, anda da biz ibodatimiz bo'lmay qoladi. Aning kirganligini o'zimizda ishonim, o'sha e'tiqod bo'lish kerak. Jana niyat shart. Namoz o'quvga siz niyat qilishingiz kerak, ibodat qilam deb, Xudoy uchun bir ixlos qilib niyat qilishingiz kerak. Va tahrima jana namozning shartlaridan bu rukun, aning rukun bu shart bo'lganda xilof bor olimlar o'rtasida. Biroq köptögen mashayixlar, köptögen muhaqqiqlar buni rukun emas, shart deyishadi. Tahrimani Allohu akbar deyishdik. Namozga kirib yotganda birinchilar Allohu akbar degan lafz tahrima. Tahrima bo'lishul shart ekan bundan. Yani bu tahrima degani negizi boyagi bir narsani harom qiluv, yani boshqa amallarni o'zingizga harom qilasizda. Allohu akbar deb namozga kirganingizdan bo'ldi. Boshqa so'z so'ylaysiz, ochiqcha harakat qilmaysiz. Birov bilan so'ylashmaysiz, o'sha yurib ketmaysiz. O'shanday narsalar sizga harom bo'ladi. Yurib ketsangiz gunohkor bo'lasiz. Namozingiz buziladi. O'shandaqdan o'shul tahrima bilan biz namozni boshlaymiz negizi. Biroq o'shul yerda o'shul tahrimaga baylanishgan dag'i masalalar bor. Tahrimaning durust bo'lishligi uchun shartlari bor. O'sha Allohu akbar degan lafzni aytuvning shartlari bor ekan negizi. Birinchisi o'sha tahrima kirishuvga yaqin bo'lish kerak ekan. Siz namoz boshlayim deb turganingizda keyin Allohu akbar deyishingiz kerak-da. Allohu akbar deb qo'yib chay ichsangiz, Allohu akbar deb suylashsangiz anda bo'lmay qoladi ekan. Siz Allohu akbar deb namozni boshlab ketishingiz kerak. Siz namozingiz bilan bu tahrima bir-biriga javishib turgan, bila fasil bo'lish kerak. Ya'ni uni o'rtasini bo'lib turgan boshqa narsa bo'lmasi kerak ekan. Al-ityan bit tahrimat qoiman. Jana siz tahrima aytganda turgan bo'lishingiz kerak. Turib Allohu akbar deb tahrimani aytishingiz kerak. Qabla inhinanihi lirruku'i dedi. Rukuga enkayudan murda siz turgan abalda takbir tahrimani aytishingiz kerak. Balki shunday abal bo'lib qoladi, siz namozga kechikib kelsangiz, odamlar rukuda turgan bo'ladi. Siz shashilib kelib o'lar, enkaygan bo'yda Allohu akbar deb ketib qolasiz. Negiz o'shol turib biz takbir tahrimani aytishimiz kerak. Kelib bir to'xtab tik qilib Allohu akbar deb turib, keyin rukuga ketishimiz kerak. Negizi.
Себебі бұл ушул такбират тахрим қиямдағы табылыш керек ал жерде. Рүкүүгө жығылбай тұрып, біз такбират тахриманы айтқан болушубуз керек. Жана үчүнчү такбират тахриманын дұрыс болуштук шарты адаму таъхири ният ани тахрима. Тахримадан ниетти кечиктирбестигибиз керек. Yani birinci niyet bolot, keyin tahrim bolot. Turganımızda niyet kılabız. Allah Taala oşul namazdı, 2 rekat namazdı okuştu niyet kıldım. Allahu Ekber bolot. Yani Allahu Ekber deb takbir aytıp turup keyin niyet kılbayбыз da. Anda to'g'ri bo'lmay qoladi. Birinchi niyet qilamiz, keyin takbir tahrima bo'ladi negisi. Keyin 4-chi bunun takbir tahriman durust bo'lishlik sharti özü uğa turgan kılıp aytish kerak ekan. An-nutqu bit-tahrimati bihaythu yusmi'u nafsahu, özünü uğa turgan kılıp Allahu Ekber degende özü uğuş kerak ekan. Ani özünü eshitish kerak ekan. Oşonduktan bu asah qavulda negiz Hanafiylarda özü aytib жатқан takbir tahrimani özü uğa turgan bo'lish kerak ekan negiz. Yani bu meselede yani niyetni aytu til menen aytu, öz niyet jürek menen bolat negizi. Negizgi nerse niyet jürekte bolat. Ha biroq lafz menen ayta turgan bolsa bolot dese, negizi lafz menen dagı aytsa bolat. Bu öz payg'ambarimizdin sunnati emas negizi. Til menen niyet qiluu. Biroq kebir mashayixlarimiz, kebir bizden alimlarimiz oşol azırgı zamanda, zaman oşonda bir köp bizden oyuzu böle turgan, jürөгүбүздү böle turgan işler köp болгондуктан алымдар ошо тил менен дагы айткан жакшы деп, буга кийин алымдардын бул сүннөтү болот негизи. Бул машайихтардын кылган ошол жакшы амалдары бул баягы тарыйка хасанага кирет, yani жакшы жол. Ошондуктан азыр тил менен дагы кошуп койсок жакшы болот негизи. Jana niyatul mutaba'a lil muqtadi. Siz imamga erchib жатқан bolsangiz, imamdan da niyet qilishingіз kerak ekan. Men hozir namoz o'qish niyet qildim, jana imamga juktadim deb. Al jurogingizda o'shul o'tish kerak ekan, men hozir imamga juktayman. Imam bilan qo'sha o'qiyim degan sizning niyetingiz bo'lish kerak ekan. Sebebi siz imamni üstü namazingizda imamning namoziga qurib жатасыз da. Imamning namozi buzilsa sizning namozingiz da buziladi. Imamning namozi durust bo'lsa sizning namozingiz da durust bo'ladi. O'shondukdan imamni da niyet qilishingiz kerak bo'ladi anda. Biroq bu yerde bayağı imamga o'tib жатқан imamlıkni niyet qiladi degan masala bor. Yani imamga o'tib жатқан men imam bo'laman deb niyet qiladi, jo imam bo'laman deb niyet qilmaydi. Erkeklar bo'lsa. Biroq артында ayollar da bo'lsa men ayollarga da imam bo'laman degan niyet qilish kerak al jurekda. Biroq erkeklar o'zincha bo'lsa niyet qilmayli imamlikka o'tib ketaveradi, namoz o'qib ketaveradi, ortidaagi erkeklar uyuveradi, durust bo'ladi negisi. Ta'yinul farz, jana farzdı aniqtash kerak ekan. Siz niyet qilib жатқанда men hozir asr namozini o'qiyim deb dayin qilib qo'yishingiz kerak ekan. Namoz o'qiyim deb ketavermaslik kerak ekan. Hali men asr namozini o'qiyim, peshin namozini o'qiyim, sham namozini o'qiyim, qubton namozini o'qiyim deb ani dayin qilib qo'yishingiz kerak ekan. Niyetingizda siz qaysi namozni o'qishingizni al yerda dayin qilishingiz kerak. Biroq men 2 rekat bo'l, 3 rekat, 4 rekatda aytmasangiz hech narsa bo'lmaydi ekan. Biroq bo'lg'oni qaysi namozligini aniqlashingiz kerak ekan. Men 4 rekatlik peshin namozini o'qiyim. Josam o'shil peshin namozni o'qishni niyat qildim degan niyat bo'lsa o'shul yetishli bo'ladi ekan negisi. Ta'yinul vajib, jana vojibni da dayin qilishimiz kerak ekan. Yani vacip degani bu vacip namazlar bo'lib qoladi. Ayit namozi, vitr vacip namoz. Men vitr vacip namozini o'qiyim deb niyat qilishingiz kerak ekan. Jana ayit namozlarni jana tavofdagi 2 rekat namozdi misal nazr namozlar bo'lib qoladi. Je bo'lsam bir nafilni boshlab keyin ham buzib qo'ygan bo'lsangiz, o'shon qazosi bo'lib qoladi, anda da vojib bo'ladi. O'shonday namozlarda siz niyatni vojibligini taqtab qo'yishingiz kerak ekan. Ya'ni niyatni vojib o'shonni o'qiyim deb siz taqtashingiz kerak ekan. Wala yushtaratu at-ta'yin fi an-nafl. Biroq nafil namozlarda dayin qiluv shart emas ekan. Siz nafil namoz o'qib жатқан bo'lsangiz, qo'shimcha bir ibodat nafil namoz o'qiyim desangiz, namoz o'qish niyat qildim, Allohu akbar deb boshlab ketaverasiz. Al nafil namozda ani taqtov shart emas ekan. Biroq negizgi boyag'i sunnat namozlar bor-ku, sunnat namozlar, taravih namozlar bo'lsa, ani dag'i ehtiyotdan taqtab qo'ygan yaxshi. Men taravih namozni o'qib jatam deyish kerak. Deb amdati ikki sunnat deb negizi aytib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Biroq aytmay qo'ygan bo'lsangiz dag'i bo'laveradi negizi, biroq aytgani yaxshi bo'ladi negizi albatta.
Wal qiyam jana namazdan farzlardan birisi qiyam. Namazda turu, bu da namazdan farzlardan. Bu o'zi qiyam qanchalik bo'lish kerak deganda, adam o'sha qo'lini cho'zsa tizzasini jetmay turgan bo'lish kerak ekan. O'sha manda tik turib agar tizzasini jetmaydi-ku, azmas enkesadagi tizzasiga jetmaydi. Biroq qo'li tizzasiga jetib qolsa, anda bu qiyam emas, ruku bo'lib qoladi ekan. Agar o'sha qo'li jetmay tursa, qo'lini cho'yganda, tik turganda azmas enkayib, qo'li jetmay tursa, bu qiyamning hukmini olaveradi ekan. Nesa, bu qiyam tavildi degan narsa bo'ladi ekan. Nafildan boshqasida, bu hozirgi farz namozlarda qiyam farz bo'ladi. Shundaqdan ya'ni al-qiyamu fi g'ayri nafl deb ishlatadi. Yani nafilda bu zayn bu jaqda nafil namozlarda o'z negiz keladi, qiyam masalasi. Biroq farz namozlarda qiyam farz bo'ladi. Al-qiroatu jana qiroat qiluv farz bo'ladi. Yani o'zi o'g'a turgan bo'lish kerak, qiroat qilish kerak yani. O'zi o'qish kerak. Valav oyatdan jo'q deganda bir oyat bo'lsa da qiroat qiluv namozda farz. Agar bir oyat bo'lsa namozda o'qib olsangiz, namozingiz bo'lmaydi. Biz alhamduni o'qiymiz. Suratul Fatihani o'qiymiz, azam sura qilamiz, ana ichida ko'p degan oyatlarni o'qiymiz negiz. Jo'q deganda namozingiz durust bo'lishligi uchun bir oyat bo'lsa da o'qishingiz kerak ekan. Bo'lmasa bo'lmaydi ekan. O'shol yani bir oyat o'qiladi, javosim hozirgiday 3 qisqa oyat. Bir oyat o'qiladi deganda bu o'shol Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan bo'lib jatadi. O'zi Abu Yusuf jana Imom Muhammad rahimahulloh bir uzun oyat bo'lish kerak, je bo'lsa 3 qisqa oyat bo'lish kerak deydi negiz. Biroq bu yerda o'shal farzin 2 rakatında qiroat farz bo'ladi. Farzin 2 rakatında qiroat qiluv farz bo'ladi negisi. 2 rakatında dag'i. Endi 2 rakatında da qiroat qilish kerak bo'ladi. Nafildan bardiq rakatlarida qiroat qilish farz bo'ladi negisi. Nafildan o'shondoqdan yani va kullin nafli wal vitrdan 3 rakatında qiroat qiluv farz, yani 3 rakatında alhamdulillah o'qiymiz, zam sura qilamiz. Nafildan bardiq rakatlarida dag'i qiroat qilamiz, alardag'i shart bo'ladi. Yani alardag'i farz bo'ladi negisi. Va lam yata'ayyan shay'un min al-Qur'an li sihhat salati. Bu yerda biroq Qur'ondan ushul surani o'qish kerak degan narsa, namoz durust bo'ladi. Shuni o'qisan ki namozing namoz bo'ladi degan narsa bizning Hanafiy mazhabda tayin qilinmagan. Negizi. Biroq alhamduni o'qiymiz-ku birinchi. So'zsiz har namozda alhamduni o'qiymiz. Alhamduni o'qish farzmi? Yo'q, farz emas. Bizda alhamdu suratul Fatihani o'qishdik, namozda vojib bo'ladi. To'g'ri, biz aytamiz, qiroat qiluv farz, biroq alhamduni o'qishdik vojib deymiz. Biroq har bir namozda alhamduni o'qiymiz so'zsiz. O'ko'ning ayirmasi bor, alhamduni o'qishdik vojib bo'ladi. Negiz bu masalada keladi. Va la yaqra'ul mu'tammu bal yastami'u va yunsitu. Anda uyugan adam qiroat qiladi, imomga uyib jatgan adam qiroat qiladi, ichida o'qib, al o'qib turadi ekan imom. Agar imom jariya namoz o'qib jatgan bo'lsa, un chiqmay alhamdulillah o'qibay, ani imomning orqasida turadi, ani o'qib. Agar qupiya namoz o'qib jatgan bo'lsa da un chiqmay turadi. Negiz qupiya namoz bo'lsin, jariya namoz bo'lsin, imomga juktagandan keyin al qiroat qilmaydi negiz. Va in qara'a kuriha tahrimat. Agar qiroat qilsa makruh bo'ladi ekan. Makruh tahriman bo'ladi ekan. Gunohkor bo'ladi ekan imomning orqasida. Va ruku'u jana ruku' qilish kerak ekan. Ruku' qilib unda farz bo'ladi namozda. Yani ruku' qilganda da o'shal boshim bilan beli tuz bo'lish kerak. O'shanday bir yaxshi ruku' qilish kerak. O'shal bilan to'liq bo'ladi. Va sujud jana sajda qiluv. Namozda sajda qilamiz. Sajda qilganda da o'sha peshani jana murun bilan tiyish kerak, o'ko'si bilan sajda qilishimiz kerak negizi. Ala ma yajidu hajmahu. Siz sajda qilganingizda o'shal shunday bir qaturoq yerga sajda qilishingiz kerak ekan. Sajda qilganda aning qatuvligini tava turgan narsaga sajda qilish kerak ekan. Sajda qilganda bunday enkayib bir yerga to'xtabay turgan narsaga sajda qilsa bo'lmaydi ekan. Je qiymildab turgan narsalarga. Tastaqirru alayhi jabhatuhu. Ana o'sha peshanasi o'rin tava turgan yerga sajda qilish kerak ekan. Anday bay yumshoq narsalar bo'la turgan bo'lsa, anda bo'lmay qoladi ekan. Shundaqdan bayog'i bekam hozir paxtaga o'xshagan, paxtalarga o'xshagan bosilib ketaveradi. Qarg'a o'xshagan, qarg'a qilsangiz boshingiz kirib ketaversa, Javosim saman qo'shgan narsalarga, ba'zigiday guruchga o'xshagan narsaga sajda qilsangiz, guruch qiymildab turadi ekanda, boshingiz o'rnashmaydi ekan. Anda da bo'lmay qoladi ekan negisi.
Hem sajda kılуу durus eken walau kaffihi deydi. Özünün kaftına, özünün alaqanına sajda kılsa da bolot eken. Ötө күн ысык экен, жабашкы экен, алаканды коюп sajda кылсаңыз, durus eken, jaiz eken. Oşol sajda kılsa bolot eken. Au tarafi thawbihi je kiyiminin bir uçuna ысык болуп калды, башка болуп калса, bir üzür болуп калса, ошону кийимин төшөп туруп кийимиге sajda кылса да болот экен негизи. In tahura mahall wad'ihi, eger oşol koyula turgan jeri, şu kolunu koya turgan je kiyimini koya turgan jeri taza bolsa эле бүттү экен. Ошо sajda кыла турган жер таза болсо дурус болот экен. Wa sajada wujuban bima salaba min anfihi. Jana sajda kılıştık vacip bolot экен, uşu murdunun katu jeri menen bolot éken. Murdun uçu emес, murdunun da katu jeri da boluş kerek éken. Oşol menen sajda kılınat éken negizi. Jana wa bi jabhatihi, jana oşol peşenesi menen sajda kılınat, wa la yasihu al-iqtisaru ala al-anf. Murdunu özü menen sajda kılınbayt éken. Yani peşenesini tigizbeli murdunu özü menen tigizse anda dagı dürüst bolboyt. İlla min uzrin bil jabha, bir gana peşenesinde bir üzürü bolsa, bir jara çıkkan je başka bolgon peşenesini koya albayt, murdunu tigizse bolot éken anda. Eger üzür bolup kalsa bolot. Üzür jok bolsa ökösü da sözsüz tigiş kerek. وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين أكثر من نصف ذراع. Jana siz sajda kılıp jatkanыңızda, siz sajda kılgan jer, sizdin bulacak butunuz turgan jerden büyük bolbaslık gerek eken. Yani sajda kılganda tebege sajda kılıp kalbaslık gerek eken da. Bul oşol baya bir zira, jarım ziradan köp bolup ketmeslik gerek eken. Bir azmaz biyigrek bolsa sajda kılıp jatkan derseniz bolot eken. Birok andan da köp bolup ketse, bir azır mında aytkanda bir 50 santimetr biyik bolup kete turgan bolsa anda bolbay kalat eken. Negiz. Jaiz emes eken. Wa in zada ala nisfi zira'in lam yajuz as-sujud. Eger oşo jarım ziradan ötüp kete turgan bolsa, mında aytkanda 50 santimetr bolup ketse, anda sajda kılуу jaiz bolbay kalat eken. Sajdası ötpey kalat eken. Sajdası eseptenbey kalat eken negiz. İlla li zahmetin sajada fihi ala zahri musallin salatahu. Bir gana abalda dürüs eken, bayağı öte adamlar köp bolup ketip sajda kıla turgan jer jok bolup kaldı, birok siz sajda kılganda aldığınızda adamdın beline sajda kılıp jatasız. Kedi uşunday abalı bolup kalat. Adamlar köp tığın bolup kaldı, sajda kılışka mümkünçülük jok, siz sajda kılsanız aldığınızda adamdın beline sajda kılasız. Oşonda siz turgan jer biyikke sajda kılıp jatasız da. Anda uşunday abalda zarurat bolup kalat eken, zarılçılık bolgandığı üçün jaiz eken. Biroq oşol namaz okup jatkan adam sizdin namazыңызды okup jatkan boluş kerek. Bul başka namaz okup jatsa, siz başka okup jatsanız bolboyt eken. Siz dagı al ekөөңүздөр da bir namazda okup jatkan bolsaňızдар dürüst bolat eken. Wad'ul yadayni war-rukbatayni fi as-sahih. Jana eki koluňuzdu koýuşuňuz kerek, sajdada jana eki tizzeňiz tiyiş kerek jerge negizi. Wa shay'in min asabi'ir rijlayn, jana oşol butuňuzdun manjalary dagı koýuliş kerek. Yani kıbla tarafga karatılıp uçları kıbla tarafga koyulup al jerde koyuştu. Halat sujud alal ard jeriye şol sajda kılıp jatkan abalında kıbla tarafga karatıp koyuluş gerek. Ve la yakfi wad'u zahiril qadam, butuňuzdun üstü jagını koyuştu öz jetissiz deydi. Butu uçu menen turuş gerek. Butun uçunu koyup kayırılıp kıbla tarafga karap turuş gerek. Taqdimur ruku' ala sujud. Birinci ruku kılınat, keyin sajda kılınat. Yani birinci ruku bolot. Andan keyin sajda kılınat. Negizi anındağı ortalaryny almaştırmaslyk gerek. Bolboy kılıp bolsun. Ar-raf'u minas sujud ila qurbil qu'ud alal asah. Jana sajdadan turu, oturuga jakyn boluştuk. Yani şu sajdadan turganda dagı hazır kede şaşılıp adamlar sajdadan başını kötörüp dagı sajdaga ketip kalat. Oşonda bay başты kötörülüp dagı sajda kılsa kede eseptenbey kalat eken dal. Bul bir ele sajda kılgan bolup kalat. Oşonduktan sajdadan başını kötörgende azmaz oturuş gerek. Kayra keyin sajdaga ketiş gerek. Jok degende siz sajdadan turganыңызda bay oturuga jakyn boluşuңuz gerek eken. Jok degende eseptenişlik üçin. Oturuga jakyn bolup keyin siz sajda kılasız. Al-audu ila sujud. Jana keyin sajdaga kaytışıңыз gerek. Oşol turganыңызda bay azmaz oturup kayra keyin sajdaga kaytasız. Oşul menen sajda keyin tolup bolat negizi. Al-qu'udul akhir, jana akırgı qada. Yani siz akır at-tahiyatga oturasız go. Oşul akırgı qada deyilet. Negizi bul dagı farz bolat. Jalpy alımdardын ijmasy menen akırgı qada qadrat tashahhud. Enşol at-tahiyatdyn kölömünçe oturuştuk. At-tahiyatda okuşda farz emes birok. At-tahiyatdyn okuş möhnötünçe oturuştuk sizge farz. At-tahiyatda okuştuk wajib bolat negizi.
Wa ta'khiruhu 'anil arkan. Jana aqırgı qadany rükündördün ayağında qilish kerak ekan. Rükündördün ayağında atqarışыбыз kerak ekan. Yani bul degeni keyde bir rükün kalıp kelse namazda. Namazda bir sajdani unutup kalıpsız. Siz attahiyatın kölemince oturgandan keyin eslediniz. Sajdam kalıp ketipti deb. Keyin qayra sajda qılasiz. Sajda qılganыңыздан keyin qayra da attahiyatın kölemince oturuşunuz kerak ekan. Себеби rükündördün ayağında болот да, баягы биринчи отурганыңыз эсептенбей, кийин дагы сиз кадага отурушуңузга туура келет анда. Wa adauha mustayqidan. Jana bul namazды азыркы rükündördü ойгок абалда аткарыш керек экен, уктап калбассыз керек экен, уктап өткүзүп бербестик керек экен. Уктап өткүзсөңүз ал эсептелбей калат экен. Рүкү кылганда уктап калса, сажда кылганда уктап калса, анда эсептенбей калат экен. Андан уйкуга чейин болгондар эсептелет, бирок уйкудагы турган абалыңыз эсептенбей калат да. Көп уктап кала турган болсо, мисал, сажда кылганда, аттахиятка отурганда эле уктап калды, мисал, ал өтүп кетип калды, ал да эсептенбей калат негизи. Жана ma'rifatu kayfiyati-s-salah, namazды кандайлыгын билиш керек экен, кандай окулуштугу, анын ичиндеги кандай фарздар, бир канча фарзы бар, сүннөттөр бар, мисал, жалпы эле Fajrdan misal 2 rekat farzi bolot ekan, qolgan 2 rekat sunnati bolot ekan, peshindan 10 rekati bolot ekan, 4 rekat sunnat, 4 rekat farz, 2 rekat sunnat, oşondoy jagını bilishimiz kerak ekan. Sebebi biz namoz o'qib жатканыбызda bul farzbi je sunnat ani taqtashimiz kerak da. Sunnatı da farzda o'qiy bersek, farzda o'qiy bersek je bardığını nafilda o'qiy bersek bolboy qoladi. Yani farzda o'qisangiz nafilga o'tishi mumkin, biroq siz bardığını nafilda o'qisangiz farzga o'tmay qoladi. O'shoning uchun من الخصال المفروزة على وجه يميزها عن الخصال المسنونة dedi. Oşondoqtan farzı qaysı, sünneti qaysı anı biz bilishimiz kerak ekan. Anı bilbesek, anda bizning namozimiz durust bo'lmay qoladi. Aw i'tiqadu annaha fardun hatta la yatanaffala bi mafruzin dedi. Oşonda namoz o'qib жатқан adam ishonish kerak. Bu farz, bu nafil deb oşonu biz e'tiqod qilishimiz kerak. Hatto o'sha farz namoz bilan nafil o'qib qo'ymaslik uchun. Sebebi nafil farzın niyeti bilen ötüret, biroq ani teskerisinçe bolbay qoladi. Yani nafil bilen farz ötmay qoladi. Wal arkanu min al mazkurat. Azır aytılıngan negizi rükündür. Biz azır aytып ötken rükündür. Arbaatun, yani 4 rükün boldu. Birincisi qiyam, qiraat, yani qiyamda turu, qiraat qılu, rükû qılu, sajda qılu. Yani rükündür, negizgi rükündür, namazda şu 4 ekan. Namazı tüzgün nerse. Rükündür. Wa qila al-qu'ud al-akhir miqdar at-tashahhud. Jana bir qildi aqırgı oturu, aqırgı qada oşol at-tahiyatın köleminçe oturuştuk dagı alдағы rükün bolat degen eken. Negiz biz başında ayttık, bu şartqa kiret dedik. Köp negiz muhakkikler, köp maşayıhlar al şartqa eseptegen eken, rükün değişmegeni, biroq bu jerde şunday bir alımlar bolgan, anı dagı rükünge eseptegenler var. Biroq negizgi ani shartlığı күчтүү, ani shart deymiz negizi. Wa baqiha sharaitu deydi. Yani qalgandары o'sha 4-ösüden qalgandары namazın şartları bo'ladi. Namazga çeyin bo'la turgan, tavla turgan narsalar. Ba'duha shartun, kebirleri shart bo'ladi. Li sihhati shuru' fi salat, namazga kirişuning durust bo'lishligi uchun shartlar bo'ladi. Hozir kiyim toza bo'lish kerak, yer toza bo'lish kerak, qiblaga qarash kerak degan. Wa huwa ma kana kharijaha, bu namazın sirtidagi shartlar bu. Namazga çeyin bo'lgan şartlar ele. Wa gayruhu shartun li dawami sihhatiha dedi. Jana qalgandары namozdin durust bo'lishligi, ulanib turishlik uchun bo'lgan shartlar. Misal avratingiz to'siq bo'lishligi, o'sha namozning ichida je bo'lsa namozga imomga erchib turishligingiz, misal da shunday qolgan shartlari namozdan ulanib oxirga cheyin o'tishligi durust bo'lgan shartlar bo'ladi negizi. Negizgi namozning shartlari, jana rukundari o'shalar. Xudayim birisi o'shul menen bugungi savozga аяқтайбыз. Vallohu a'lam bis-savab.